ni ceceni ya Inooro TV. Mayani mamwe mamari tukuhaririye Inooro Hwaini. President Uhuru wa Kenyatta kuria Kenya makorona ufashiriri kurumirira mururumo mweru wa COVID-19. Gwataniro ya atumia kanitha wa PCA okugwira miaka 100 ya utungata. Arikaria deka kurugana na kwegusha kwa wakiwa farafara. Yadoshia mwanya muno makeri oro harioge korobiro ireno ne ceceni ya Inooro TV shiharito wega thai mwe maya ni mathaa ma hwaini mathaa ma kumenyithia maria tukuhaririirie umuthi ndanyitira mundu witagwo Inooro Hwaini na mutauri witu na njira ya shiko etagwo Stanley Kinyaji jira Ken Wakuraya. President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni oreti a Kenya makorona ufashiriri niguo gwithema murimu wa COVID-19 uria utari uronania ati no ambiririe gutamba na ugakira gicunje kia 5% muthenya wa muthi bururi ni wandikithitie arwaru eru 82 na ikiro gia gutamba kwa murimu uyu kiri hari gicunje kia 3.7 hari 100 wabwe wa masharia ni wiratuhigirira kujege kena ripoti no. Kiumia gya gatatu kia mweri uyu wa gatano, ripoti ya muthenya ya COVID-19 kuma kuri Ministry ya Ugima wa Mwiri ikoretwo iri ngurani na ya mieri ya nahau kabere kumana na uria gutamba kwaguo gukoretwo gukiambatira undu uria President Uhuru Kenyatta augite wagiriire kwarahura ufashiriri wa o Mukenya. Ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 mahĩtũku arwaru 82 nĩo mandĩkithĩtio harĩ ithimi 2,197 na kũrĩa ũratamba na gĩcunjĩ gĩa 3.7 harĩ 100. Akĩaria arĩ thingira-inĩ wa iregi hĩndĩ ya monanio ma rũhonge rwa kũheana ũteithio wa hinahi wa ũrigitani rwa St John's Ambulance, President Uhuru Kenyatta nĩahinyĩrĩirie bata wa Akenya kwĩmenyerera na kũrũmĩrĩra mawatho marĩa mekĩrĩtwo na hau kabere ni Ministry ya Ugima wa Mwiri. We must also continue to appreciate the fact that we are not yet totally out of the woods. So we must therefore, together again, continue to be careful as we go about our daily callings. President arahinyĩrĩria Akenya gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria nĩguo maheo njanjo ya COVID-19 akiongerera ona arĩa mahetwo cierĩ meyumĩrie maheo ya gatatũ. Kũringana na riboti ya Ministry ya Ugima wa Mwiri, andũ matanyiĩire 335 nĩo marĩkĩtie gũthecwo njanjo ĩno ya gatatũ. Njia ya kujikinga ni chanjo, na ni vizuri kama Wakenya tusifikirie ya kwamba ugonjwa umeisha turudi maisha ya kikawaida. Ni sawa turudi maisha ya kikawaida, lakini tuwe tumechanjwa kwa sababu hakuna kinga ingine isipokuwa chanjo. Akigathĩrĩria itemi rĩrĩa rũhonge rũrũ rũnyitĩte kuma rĩrĩa COVID-19 yaingĩrire bũrũri-inĩ, President arahinyĩrĩria Mario na kĩbarũa gĩa gũtigĩrĩra Akenya marĩ na ũgĩ mũiganu wa ũrĩa mabataire gũikara kuona mũrimũ ndũrĩ ũrathira. Katika kuweza kuwasomesha wananchi, kuhakikisha kwamba wana maji ya kunawa mikono, na hivi sasa Mheshimiwa Rais hata katika shughuli za kupeana chanjo St John wamekuwa kabisa karibu na Wizara ya Afya. Na nawauliza nyinyi wenzangu wa St John's, mtusaidie kuhakikisha ya kwamba we don't become lax and assume that it is over. It is not. It is still there, and it still poses a great danger to each and every citizen of this republic and of the globe. Hamwe na kaunti irikoretwo muhari-inĩ wa mbere harĩ gũtamba kwa mũrimũ ũyũ nĩ kaunti cia Nyeri, Kiambu, Nairobi na Kakamega.
Gerifo tera Inooro TV reto rekwa ni Wambui wa Masharia. Komishoni ya ithurano na mihaka nĩ irekereirie mutaratara uria ukuhuthirwo mubango-ini wa guthurima aria marenda kuhuranira iturwa itiganite. Munini wa president akinya mbere ya commission ino muthenya wa Jumamothi yukite na Raila Odinga aroke muthenya wa Kiumia. Masawadi wa Muriithi ni uhari report ino. Nyumba-ini ya micemanio ya Bomas, aboraniri eri magituragia president Peter Mumbiko King'ori akirugama ta mundu kiumbe na Justice Juma wa kiama kia Justice and Freedom niyo mekinyirie mbere ya commission ya ithurano na mipaka kuthurimo wagiriru wao wa gukorwo kibitabitano-ini giki ona gutwika matibitukitio. We feel lucky much as today there was some few shortcomings in regard to some paperwork that were not complete. And as well, we also need to fill up some bit of signatures and ID copies, but it's doable. We've successfully presented our documents, if not one technical issue regarding the electronic soft copy. Mutaratara uriorekereirio ni IBC wonanitie mubango wa kuthurima aria marenda iturwa ngurani ni wambiriirie na aria marenda gitura gia president marathurimo nyumba-ini ya micemanio ya Bomas indi aciangi marathurimirwo matura-ini. Jumamothi yukite nirio munini wa president William Ruto akirugama na kiama kia UDA na Kalonzo Musyoka na kiama kia Wiper magatwara maratathi mao mbere ya IBC na Raila Odinga uria urarugama na ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya ekinyie tariki 5 aria mararwirira iturwa cia Senate na abunge ona mutaratara wa kuthurima maratathi mao ni IBC ukwambagiririo muthi nginya tariki 31 muthia-ini wa mweri uyu. Murwiriri wa mbere kubitukio gituro-ini gia Senate ari mutongoria wa kiama gia Ford Kenya Moses Wetangula. Sasa mimi nitakimbia kurudia mbio za national campaign na campaign ya hapa ground. Itaongozwa kwa timu yetu na Speaker Lusaka na hii timu yote. I will be coming in and out, but the bigger picture is we must form government. Athiriti maseneta wa Baringo Gideon Moi mugite ati ona Kenya agekinya mbere ya IBC na itanya ria kubitukio niguo atetere giturwa giake. Mheshimiwa wetu Senator Gideon Moi atapeana makaratasi pale Kabarnet kwamba anasimama senator ya Baringo County. Kwambiriria tariki 4 nginya tariki 7 mweri wa gatandatu niria aria mararwirira giturwa kia gavana makathurimo ni IBC na wale marenda iturwa cia ubunge akaunti mathurimo kwambiriria tariki 1 nginya tariki 3 mweri-ini wa gatandatu. Kaunti-ini itiganite arwiriri a iturwa itiganite ni mwonekire magitwara maratathi mao arugamiriri ma mibango eno makiuga gutire ukubitukio atakinyanirie mendekithie kuringana na watho. Ndahota kurehe maratathi makwa na ni marorwo wega biu na ni manjitikiria gukorwo ndi umwe aria marugamite giti na ndi wa mbere thiini wa Kajiado North. Ni ndakorwo ngihituka kigeranio kia mbere, kigeranio gia gutuika ati ni nginyanirie ikiro cia gukorwo ngirugama giti kia bunge gia Kieni na certificate ino ni ya kuonania ati ni ndaneana maundu maria mothe metikiritio. Arwiriri a iturwa itiganite aria mekubitukio ni IBC megwika kampeni ciao nginya tariki 7. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Masi wadia wa Muriithi. Utongoria wa kanitha wa PCEA ni uretie a Kenya metheme mahaki akiuga uheani na woi wa mahaki niguo uracangera kugia na atongoria mataratungata muingi. Moderator wa kanitha wa PCEA Thego wa Mutahi aikiti hoya riri hindi ya ukugweri wa miaka 100 ria ngwataniro ya atumia a PCEA kuria munini wa Raila Odinga mathawagari wa karwa hinyiririe kanitha wonererie muingi njirere fati riri githurano gikuhiririe. Haro Njoroge wa Maina na report ino. Guothe bũrũri-inĩ kanitha wa PCEA ũkũngũĩire mĩaka 100 kuma rĩrĩa ngwatanĩro ya atumia a kanitha ũcio ya Women's Guild yanjĩrĩirio mwena wa Tumutumu Nyĩrĩ ĩrĩ na muoroto wa kũhe mwana wa mũirĩtu hamwe na atumia ũhoti wa kwĩĩkĩra maũndũ na kũhũrana na irua rĩa airĩtu.
kanitha-ini wa Kimuri wa Thogoto Kikuyu Kiambu. Ukungũĩri ũyũ ũtongoretio nĩ moderator wa PCA Thego Mutahi na kũhumbwo riri nĩ atongoria hamwe na ũmũnini wa Raila Odinga kĩhĩtahĩtanĩro-inĩ gĩa thingira wa iregi Martha Karua. Today we are endowed with more skill sets. We are better equipped. We are more learned. We are more exposed and better equipped with jobs. So how much more can we do? I also know that you are pioneers in taking girls to school and in very good schools. We recognize you, we appreciate you, because it is those building blocks that have been replicated elsewhere, and we are where we are today. You are celebrating 100 years, and just 2 weeks ago, I was nominated as a running mate to one of the main candidates, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So it's like a celebration, it's like an icing on our celebrations. We have lessons to learn. Where we may not have done as we would have expected, there is room for improvement. It will also be time to look at that history and see what we can do better than we have done previously. Let us also purpose to do well in the next 100 years. Na riri gutigarite mieri iri na kuna mbere ya bururi utabanie githurano kinene, Karua ni uritie kanitha wonererie bururi gacira karia ubatie kugera. We are facing a period like no other in our country. The difference between right and wrong is blood, and that is very dangerous at election time. I just ask those of us professing the Christian faith, can we restore the distinction between right and wrong? That way we save ourselves, we save our country. Moderator Mutahi na akiaugite murimu munene uria uraria bururi ni ungumania na mahaki, akiuga utangirigitwo ni muingi na ateti bururi ndukona atongoria a gutungata muingi. It appears there is one religion that is uniting us. We have one creed that all of us confess. Greed. We don't need money. We just need policy to listen and believe that what you tell us, when we put you into account, you will deliver. And let me again restate the position of the Presbyterian Church of East Africa. We are not aligned to any political party. Muthingi mwega niguo uturagia nyumba, na muthingi no wareirwo miaka igana rimwe mihituku, na riu kibarua kiria kiri ciande-ini cia etikia a ihinda riri ni gutwarithia na mbere mwako wa gutigirira ati bururi na kanitha ni ciarugama ta kiria kiari kioneki kia andu aria manjiriirie Women's Guild. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku Thogoto Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Munini wa muikariri gite wa kiama kia UDA Kipruto Arap Kirwa riu ni ahutateire munini wa president agithamira nyumba ya Azimio moja na wiki urito wake thutha wa Raila Amolo Odinga. Kirwa amukiritwo ni mutongoria wa Azimio moja Raila Amolo Odinga hamwe na mutithania wake Martha wa Karua mwana wa Sirisia mwana wa Bungoma. Julius Karidhi wa munene no ripoti no. Thutha wa komishoni ya ithurano na mihaka IEBC kuhingura mirango ya kampeni, Odinga atafanĩtie icera rĩa thikũ ya kerĩ Bungoma. Si mmeona? Huyu ni Martha Karua amefika. Rĩkĩrĩtwo cama nĩ gwĩkinyia kwa mũtithania wake Martha Karua ĩrĩa magĩcorera mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ mbica ũrĩa thirikari ĩrĩa makombe gathana. Kwa hiyo mimi naambia nyinyi tunaleta mabadiliko Kenya hii. Nataka tutembee pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Mjue kwamba kushinda tumeshinda tayari. Tushinda tutashinda. Mukiniona hapo chini ya baba, mimi sicheki na sichesi masaa ya kazi. Mukiona hii team, hii ni ya wachapakazi. Tupeeni kazi, mikono imezoea kazi, mikono ya baba imezoea kazi. Muthiũrũrũko-inĩ wa matura ma Masihu, Chwele, Sirisia na Bumula, Odinga oretia heo miaka 5 tu ya utongoria. Mutithania wake Martha Karua agĩtarĩria mwĩhoko wa ukana yuki hotani na gĩcunjĩ kinene. Niambia nyinyi semara hii mpira inaingia kwa goal kabisa. Tumepima. Atumana hata wale wapinzani wetu tayari wameanza kuwa na hali ya wasiwasi. Kama mlima imesikia, nyinyi ndio mtawachwa nyuma safari hii. Tushikilie baba
kura zote siwe kwa kikabu ya Azimio. Twende safari moja, tushinde mara ya kwanza na over 60%. Yule mpinzani wetu ni double speak. Anawaambia kuwafurahisha, akitoka anaenda. Na alafu anachagua maneno yale atasema. Ruto has selective amnesia. Odinga okirire mbuto ya Kenya Kwanza ni kiri arauga ni kumwerekeria miguu ya gukorwo ati ari na njama ya ukana kungiria wara mihang'o ya ithurano, akiuga ni dalili cia guoya wa kuhotwo. Tayari ameshaona dalili. Siona dalili anaangushwa, sio? Sasa anaanza kusema watu wanapanga kuunda kiba kura, IBC nini? Tuko na wewe. Tuko na yeye. Leo ni msema kesho ni si mambo ya Ruto inakaa ni pato potea. If Wecha is not sure of Ruto winning, how can you the people of Chwele be sure? Si ana wadanganya jamani. Kiama kia UDA ni kiamukirite igutha thutha wa munini wa muikiriri giti kiama-ini kiu Kipruto arapkirwa kwiyeheria na kwanirira kunyita mbaru mito ya Azimio la Umoja. Upande wangu walitoa uteuzi ya yule ambaye atakuwa running mate wa ndugu yangu, na hiyo ndio mlikuwa mwisho ya misururu ya dalili ya kuwa na shida ya demokrasia. Atongoria aya matigite aikari na ciraniro kiheri kimwe giacio ari gukiria urimi na iganda gicigo-ini giki. Baba ukiingia, tunataka tusaidie watu wa Bungoma apate barabara mzuri, ndio biashara yao vile inatakikana. Ari kĩambĩrĩria kĩa kampeni kũringana na mũtaratara wa IEBC, mbuto ya Azimio nĩ inĩkĩrĩria icera rĩayo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Odinga na mbuto yake metĩkĩtie atĩ kĩrĩa mahanda thĩinĩ wa mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩtingĩtharĩka ona kana kwenyenyio nĩ mĩrũgamo ĩngĩ ya ũteti. Iribotera Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Sirisia, kaunti-inĩ ya Bungoma. Njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Ũgĩnjĩtĩkĩria no twamba kũhũmũka oro hanini tũgĩcokereria tũrore mangĩ maingĩ.